یک кружка رو попробуй نمی‌کنی شکسته میشد یا اینکه نه. خیلی شاید кружка نشکند لیکن به هر حال یک بار میسنجه. Poco M3 با 6000 میلی آمپر است که چنین تلفن رو من از کمپانی ردمی بار اول میبینم. السلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال راهنما هستید. با شما هستم من مبارز احدوف. امروز باز به ویدیو ابزاری میگذاریم. درباره یکی از تلفن های پراتیوودارنی گفتم میگذارم و این رو اکسپریمنت کرده میبینیم که تا چه اندازه بقوت است. همش رو میسنجیم. بسیاری این رو چارمغزشکنک میگن. چایان چارمغزشکنک بودن، این رو یک بار باید ما اثبات کنیم. بعدا درباره یکی از مدل های نوی ردمی پوکو M3 گفته میگذارم. کسانی که تلفن خریدن میتونید به سایت alabum.com دروید. تلفن ها به تمام جای فدراسیون روسیه دسترس کرده میشن. در مسکو باشد طریق کوریر، با دیگر شهر و پاسیلک فدراسیون روسیه طریق پشت روسیه روانه میگردن. اینچنین دستف که ما با تاجیکستان نیز هست. کسانی که میخواند که با تاجیکستان با فرزندان، با پدر و مادر، با استودنت ها تلفن زده کنند، شما از اینجا زنگ میزنید، تلفن رو فرمایش میدید، ما باشد تلفن رو به پول به شهرهای دوشنبه، خوجند، کلوب، پنجکند دسترس میکنیم. اینچنین با شهر باختر هم دستافک هست. کسانی که تلفن خریدند به سایت alabum.com دروید زکاس کنید. خب آغاز میکنیم از تلفن پراتیوودارنی. درباره این تلفن چی گفتنیم؟ باتریش 3000 میلی آمپر است. تلفن کامera دارد، دینامی خیلی بقوت دارد. پراتیوودارنی اوزی گرون کرده میبینید. خب در کامپلکتاسیش зарядник دارد. اینچنین یک پلوسی دیگر هم دارد. دیگر تلفن رو هم заряд مونده میشد، یعنی فونکسیون پاور بانک. خب بیاید اول فونکسیون پاور بانکش رو سنجیم، بعدا درباره دیگر فونکسیونش باز معلومات میدم. یعنی این فونکسیون настройка می‌دارید، با همون فونکسیون می‌دارید. اینجا внешний аккумулятор است. می‌دارید подключать میکنید، یعنی تلفن رو заряд میده. نه یک بار دیگه نشون میدم. تلفن رو заряд میده. خیلی ببینید. خلاصه باز چی فونکسیون خوب دارد؟ فناریک دارد. دربارش فناریک. فونکسیون فناریک نه. خیلی ببینید فناریکش بهت خوب است. دینامیکوی ماشینی دارد. اکنون اکسپریمنت کرده میبینیم. در درونش باز یک همین کابلی مایدیک داره، یعنی برای заряд موندن تلفن. خلاصه دوستان عزیز بیایید میسنجیم. چی رو سنجیم؟ یک دقیقه. یک кружка رو попробуй نمی‌کنی شکسته میشد یا اینکه نه. خیلی شاید кружка نشکند لیکن به هر حال یک بار میسنجیم. دیدید با یک اودر кружка شکست. نه باوری نداشتم که кружка رو میشکنه، لیکن با یک اودری یک кружка شکست. دوستان عزیز راستی در حقیقت این تلفن ما رو به حیرت آورد. خیلی که میبینید تلفن هیچ چیز شدگی نیست. خوب بیاید با دیگر اکسپریمنت ها کرده این تلفن رو میسنجیم و ما رو همراهی کنید که بسیار اینترس نمیشد. رفتیم.
کار کرده است 200%. دوستان عزیز چه خیلی دید از 4 مترش پرفتیم هیچ چیز نشدم. چه خیلی که هست هم خیلی خوب. اکنون یک اکسپریمنت دیگر کرده در آب هم سنجیده میبینیم کار میکند یا نه. رفتیم توی وای نمونه نه دوستان عزیز نه در آب میشیم کنی فانر ایکشی گرام کنیم یا یگان برام نمیزند یا فانری کش معلوم اختی یعنی گیران که نداری اون گیران دسته روش اکن کارتی نمره کمپانی بینه سایستان اتحاد چی دوستان عزیز همین رقم هایی که میبینید زنگ زنید زکست کنید نرخش همگی 2500 رو بود بسیار مهاجران مشکلی داشتند که میخواستند که اینسترومنت ها رو خریداری کنند و نمیدونستند که چگونه به تاجیکستان راه کنند. ما باشیم این مشکلی رو حل کردیم. از همین رو سر کرده کسانی که میخواهند که اینسترومنت رو زکست کنند میتونید با سامانه ما دروید اینسترومنت رو زکست کنید پولش رو باشد از روسیه دید ما باشد تا تاجیکستان برده دسترس میکنیم. اگر یگان سوال ها باشند با این رقم ها مراجعت کنید. خوب دوستان از اکنون میگذاریم به یکی از مدل های نو از کمپانی ردمی پوکو M3 با 6000 میلی آمپرچ است که یک چنین تلفن رو من از کمپانی ردمی بار اول میبینم با 6000 میلی آمپرچ رو. خوب اکنون میکشیم این تلفن رو میبینیم که در داخلش چی دارد چی فونکسیون خوب دارد همراهی کنید. این تلفن میشود اپراتивнаш 4 гигабайт, памяташ 64, памяташ 128. Хуб, дар комплектацияш биёед аввал комплектацияшро бинем. Скрепка барои кушодани сим карта, хай ду дафтарча ва як чихоли хеле хуб доштааст, яъне бо качествои хуб. Нигоҳ кунед, чихолашам хеле качествои хуб дорад. Хуб, дохили телефонро мебинем. дар дохили коробка мисли дигар телефонҳо як зарядник ва як кабел Type-C доштааст. акнун худи телефонро мебинем. дар қафояш се камера дорад. камераи асосӣ 48 мегапиксел. корпусаш пластик будааст. дар ин ҷо гляновый пластик. экрани телефон 6.53 дюйм ки экранаш монанди экрани телефони Redmi 9 будааст. Процессораш Qualcomm Snapdragon 662. биёед ҷои сим-карташро мебинем. боварӣ дорам ки бояд ду сим-карта ва як флеш-карта дошта бошад. хуб, мебинем. да, чӣ хеле гуфтам, ду сим-карта, микросим-карта ва ҷои алоҳида барои флеш-карта доштааст. ду динам доштааст. ду динам. ин ҳам як плюси калон аст. ҷои навиштимонӣ дар болояш будааст ва ин ҷо инфрокраст мегӯянд, яъне пул доштааст. ва бо ин телефон метавонед ки ҳам телевизор, намедонам, кондитсионер ва баъзе чизҳоро тариқи ҳамин телефон управлят кунед. як плюси дигараш дар экранаш ламинат часпондик заводской. барои чӣ телефонҳои Poco зуд популярӣ шуданд? сабаби асосияш ҳамин ки яъне компания кӯшиши дорад ки бо ҳамаи шароитҳо, яъне барои муштариёни худ телефонро дастар расонад. масалан мо телефонро мегирем, чихол дорад, ламинат дорад. то вақте ки мо имконияти стекло харидан агар надоштем метавонем ки ҳаминро истифода кунем. ҳамин ҳам хуб аст. вақте ки хай камтарак кӯҳна шуд, баъд метавонед ки инро канда дар ҷояш стекло занед. қариб ки ҳама чизаш ҳаст. ягон чизи недостатка ман дар ин телефон надидам. телефонро мегиред, чихолашро мезанед, истифода кард, тамом. ба шумо дигар чиз лозим нест. хуб,
отпечатки палецаш мисли ҳамаи телефонҳои ҳозира чихеле ки А12 ҳам хел буд аз бараш будааст. хуб мо телефонро гирон мекунем, баъдан камерашро мебинем. чихеле гуфтам камераи асосӣ 48 мегапиксел. нархи ин телефон на он қадар қимат аст, яъне телефони буҷетни Redmi ба ҳисоб меравад. нархи телефонро ман дар описанӣ ва дар комментарие мегузорам. ба силка медароед, яъне нархҳои телефон навистага аст. бисёро мегӯянд ки нархро дар видео гӯ. Ман гуфта наметавонам, чунки вақте ки ман нархи телефонро мегӯям, бо мурури замон нархҳо иваз мешаванд, қимат мешаванд, арзон мешаванд. баъдан бачаҳо занг мезананд, бо операторҳои мо разбор мекунанд, баъзе нофаҳмиҳо мешавад. беҳтараш ба ҳамин силкаи поёни видео буда дароед ва нархи телефонро муайян кунед. камерашро мебинем. камераш дар ҳақиқат ба зеб будааст. Инчунин ночной режим ҳам доштааст. дар камераш ночной режим аст. селфи камераш ҳам бисёр ба зеб, дар ҳақиқат хуб аст, ягон камбудӣ надорад. хуб биёед отпечатки палецашам як бор санҷида мебинем. отпечатки палецашам хеле хуб кор мекунад. хулоса дӯстон азиз, ин буд якчанд маълумоте ки дар бораи телефонҳо ҷамъ пешкаш шумо гардонанд. касоне ки телефон хариданд ба сайти alabum.com дароед заказ кунед. хуб дӯстон азиз, агар видео писанд бошад, дар зери видео лайк гузоред, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. дар оянда дар бораи кадом телефонҳо яъне маълумот гирифтан мехоҳед, дар комментария нависед. агар эксперименти телефони мо маъқул шуда бошад, видеоро класс гузоред, ба ёру дӯстони худ фиристед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда хайр.